हौजिक फाउबगी मरुएबा पाउदा टूरिज्म दा लैंगाकना अहेनबा मिएंग थमली लोकताक हेरिटेज पार्क सेमननाबा होनरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाइख्रे सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट की टेबल दा करी करीनो अमा थादद्रबदी फाइल सिंग मची लेंगु याद्रे मिएंग संगबिउ हाइना एमएलए जॉय किसनना स्पीकर की पुकनिंग सिंगसिंख्रे प्राइम मिनिस्टर ना लौथोखिबा सबका साथ सबका विकास लमदम असी योरकपदा सबका साथ सबका बर्बाद ओंथोखरे हाइना एमएलए के मेगा चंद्रना हाइख्रे अमदी अवांग नोंगपोक अमदी भारत मियामगी ओइबा अपामबगी मायोक्ता एनडीए लेंगाकना थबक तोरोय हाइना स्टेट यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ना थाजबा पीख्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर नुंथिल की पाउमी एंग ताबिरिबा पुनमकपु अरुण ब्लाना तराम नोक्सरी हौजिक फाउबगी मरुएबा पाउसिंग मियामदा संतोकना पिजरी टूरिज्म दा लैंगाकना अहेनबा मिएंग थमली लोकताक हेरिटेज पार्क सेमननाबा होनरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ngasi मणिपुर विधान सभा दा ओपोजिशन की एमएलए ओ हेनरी ना हंगलखिबा वाहंगी पाखुम पिरदुना हाइख्रे महाकना मखा तारदुना टूरिज्म साखत हन्नबगी दमक सलिबा चही 2018-19 की ओइना लुपा लाख लिसिंग अहुम गा चाट्रेट का सुबना अहुम हेनबा सेनफम ईयर मार्क तौदुना थमले मसिमक टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर अमदी स्टेट लेवल की थाकता पाइखतलिबा तोंगान तोंगान बा फेस्टिवल सिंग हेना चाखत हन्नबा होनरी लमदम असिदा लॉ एंड ऑर्डर की फिवम फगलकपगी मतुंग इना फॉरेन टूरिस्ट कया लाखले हौखिबा चहीदा टूरिस्ट लिसिंग मरी रोम हेना लाखी बन ब्लॉकेट अमदी पामदबा थौदोक सिंग थोकपना टूरिस्ट सिंगदा लाखनिंगदबा फाहली मसी थोकतनबा अखोय खुदिंगमंगना होनसी टूरिज्म की दमक मथौ ताब सिंग प्लानिंग दगी फावबा सेल थादरी हाइखी हेक्तमंग का खोबगजु पताना थागलकना कैनो सिदैदा अखोयगी सोसाइटी जनरल पोस्ट ऑफिस की खुथांग दा थारकपा पोचै मांगबगा मरी लेनना पुलिसना होखिबा चही की अप्रैल थादगी दिसंबर फावबदा पुन्ना केस सनीगा कुंथ्रागा निपान लौखटखी सही असिगी ओइनसु केस अमा रजिस्टर तौरे ममांग सहीदा लौखटखिबा केस सिंगी मनुंगदा केस कुंदी क्लोज तौख्रे थौदोक सिंग अदुदा स्टाफ कुन चेनरमले हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाइख्रे ngasi सथखिबा विधान सभा की वाहंग पहंगी मतमदा सुगनु केंद्र की एमएलए सु ओरिबा ओपोजिशन की मेंबर के रंजितना हंगलखिबा वाहंगी पाकुम पिरदुना चीफ मिनिस्टर ना हाइखी हंदकता एडवांस हॉस्पिटल की मैनेजर की मेचिन चेनबा मतमदा रुमाल ओइना थारखिबगी वाकट अमसु फंगले वाकलखिबा अदुगा मरी लेनाना केस अमा लौखतुना थिगतली हौजिक फावदी चेनरिबा मियोय सिंग फाब लेट्री ममांगी केस सिंगदा चेनबा मियोय अयाम्बा असिगी स्टाफ नते पामदबा थौदोक असि मतुंगदा थोक्तनबा मरी लेनबा सिंगदा तानरी पोस्ट ऑफिस ता सिंगदा सीसीटीवी कैमरा खिननबा थौरांग पाखली हाइखी Consumer Affairs Food and Public Distribution Department na lamdam asida Welfare Institution and Hostel Scheme WIHS hodokraba matung state asigi district singda manaba sakthung pidre minister na house pur lana lamjing nanaba honore haina ngasi Manipur Vidhan Sabha gi scheme asigi matangda MLA O Henry na pukhalakhiba wahangi supplementary question thamladuna haikre MLA O Henry na pukhalakhiba supplementary question gi pakum piraduna cap and PD Minister Karam Siamna scheme asi state asida nauna hodokpani beneficiary sing khanbada social welfare DD and Hills MOBC education department sing amadi district khudingmaki DC sing yauna punna semba committee na yengsilagan khangatpani scheme asina consileba se district singda lairiba hostel amasung residential school amadi home singda ST SC amasung OBC gi maheroi chada ahumgi manungda ani laigadabani hauzik fawda mamang sahi gi April amasung September fawda seng metric ton chanipan ga yankhai gi tare dasmik mapan ahum allocate tawkre karigumba chingnaba lairabasu department hangiba website www.pdsmanipur.nic.in dagi khangba yagani haiki minister gi pakum adu pendraduna MLA O Henry na scheme asigi allocation Pibada Imphal East Bisnupur Thobal Tengnopal Ukhrul Jiri amadi Kangpokpi yauramdre masi karigino scheme asi hodokhiba matamda pause singda haptuna khanghanriba karigino masimak miyamgi sakthung matpani haiba akanba wafam thamlakpadagi MLA amasung minister anigi marakta awai akum taunakhi
Opposition की MLA सिंगी क्वार्टर रिनोवेशन तौखिबगी सेंफम चाही अमा हेलक्लाबसु हौजिक फावदा सेल पिथोक पिद्रे अदुगा रूलिंग MLA सिंगी ना पिथोकले मदुदा नतना रूलिंग दा लैरिबा MLA सिंगी मयुम फावबा सरकार की सेंफम थाददुना सेमजिन साजिनबगी थबक चथब यावरे हाइबा पाउ लेरे मसी सरकार ना अयाबा पीबा लेब्रा हाइना ngasi मणिपुर विधान सभा दा डिमांड नंबर 8 पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की अपुनबा सेंफम लुपा करोड़ चनिपान गा यांखैगा मरी हेनबा पास तौननबा पुखलकपदा कट मोसन थमलदुना MLA TS Joy Kisana House ta Speaker की खुथांगदा Works Minister की पुकनिंग सिंगसिलदुना हाइखिबनी महाकना मखा तारदुना डिपार्टमेंट असिदा CDA की चेक सारगा लुपा करोड़ निम्फु रोम काइथोखिबगी वाथोक लेख्रे थौदोक अदुदा चेनबा सब कंट्रैक्टर अमा फाइ हाइना ताइ महाकी मथक्ता करी एक्शन लौखलबगे थौदोक अदुगी मतांगदा एनक्वायरी लोइरब्रा सेक अदुदा सही तौरमलिबा साइंसिंग अदु कना कनागिनो असाबा ngakतरा असाबा ओइरगना मतौ करमना यामख्रबा सेनफम अदु एप्रूव तौरमलिबनो सेनुरिबा मियोइ फारबनिना सेनफम अदु रिकवर तौरब्रा तौरबदी सेनफम अदु कदाइदा थमले गवर्नमेंट की अकाउंट दा हापा याब्रा हाइबा वहंग कया हंखे महाकना हाइकी ममांगदा नन प्लान की थबक सिंह पाइखटपदा मिनिस्टर ना मथोंग खंगहनरे MLA नो रिकमेंड तौखिबा कॉन्ट्रैक्टर दा थबक पीड्रे मिनिस्टर ना थारखिबा कॉन्ट्रैक्टर सिंह ना थबक अमता सुरमद्रे सही असिगी ओइनदी नन प्लान की मतम लोइगेदबा खजिक ngaire करी करी थवांग लोखलबगे बिल तानाबो मतमदा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट असि सेंजा थुमजा तौबगी मकोल ओइरे टेबल दा करी करी नो थमदब्रदी फाइल लेंग्रे मरम अदुना लैंगाकना सेमखिबा SIT कदाइदा चखरबगे अमुक्तंग थिगटपियु सुमनतगी लुपा लिसिंग अमखक चारुबा कर्मचारीना दंडी पिखिबा लेख्रे हाइखी भारत की प्राइम मिनिस्टर ना लेबाक असिगी मियाम की याइफनबगी दमक सबका साथ सबका विकास हाइबा खोलाव अदु लमदम असि यौरकपदा सबका साथ सबका बर्बाद हाइबदु तारे हाइना ओपोजिशन की MLA के मेघचंद्रना ngasi मणिपुर विधान सभा दा डिमांड सिंगी सेंफम पास तौननबा पुखलखिबा डिमांड नंबर 44 सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दा कट मोशन थमलदुना हाइखिबनी महाकना मखा तारदुना डिपार्टमेंट असिना पाइखटलिबा ओल्ड एज पेंशन अमदि विडो पेंशन पीबदा तोंगान तोंगानबा चना कांगलोन सेंबना मतम चाना फंगबा ngamdre hojik laingak asina go to village amadi go to hill pangthokna mafam kaya da chalaga laingak afaba thorang paikhatli haiba tananaba old age amasung widow pension scheme gi form pangtha da thare Thobal district khakta da lising nimphumari hena thakre form sing mention duna thajin kiba chahi phare hojik phawbada sel de amata fangre haiki kat motion aduda saruk yaraduna MLA Joy Kisana manga suba face ki makhada tongan tongan ba district sing da angalwadi cell center lising sananaba order thokrabasu hojik phawba mapung phana sadri sahi asigi oina taruk suba face ki angalwadi center lising sagadoriba sisu kadai kadai dano haibagi list pibiu haiki kat motion aduda MLA Lokeshor amadi di karungthang su saruk yaduna tongan tongan ba wapam kya thamki लाकलीबा MP इलेक्शन की पार्टी मैनिफेस्टो दा हाप यागदबा सजेशन सिंह मियाम दगी लौबगा मरी लेना भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश न सिंधुना स्टेट इंटेलेक्चुअल मीट ngasi क्लासिक ग्रांडे दा पांगथोखरे थौरम अदु दा सरुक याखिबा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेट यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ना अवांग नोंगपोक अमदी भारत मियाम की ओइबा अपांबगी मायोक्ता NDA लेंगाकना थबक तौरोय हाइबगी थाजब थमकी महाकना मखा ताना हाई NDA लेंगाकना लैबाक असिगी इकोनॉमी हेंगटननबगी पांदमदा थबक तौरी सेल थुमगी फिबमदा पृथ्वी की ओइना भारत न तरुक सुबा मफमदा लैरी अदुबु 2024 दा सरुक अनि हेंगटपगा लोइना 2029 ददी पृथ्वी की ओइना सेल थुमगी फिबमदा थाक भारत न अहुम सुबा मफमदा यौबा ngamgani हाइखे Now, when you have developmental challenges, then the building of toilets, homes, affordable homes, smart cities, providing healthcare are very important. But it becomes, you have to develop on that. You have to do redevelopment. And I think this is all about progress and the delivery of goods and services. थौरम अदुदा राज्य सभा की MP के बाबानंदा retired Lieutenant General LN Singh State Intellectual Meet BJP Manipur Pradesh की State Vice President and Convener M Asni Kumar Singh na saruk yakhi khang hairaba mioi Singh na pikhiba suggestion singi manungda CAB chanahan danabagi aspa Manipur dagi pumlau lokthokhinabagi New Land Reform Act chanahanabagi lambi thongi fibam phagat hanabagi amadi Working Women Hostel Manipur gi mafam khudimakta thamnanabagi apamba sing phongdoknakhi हौजिक पाउगी मरकथन अत्यंत ब्रेक अमतंग लौजरी
Musicians, singers, dancers, rappers, actors, comedians, any talent. The stage is waiting for you to showcase your hidden talent all over India through Mega Talent Show on Lamjingba Times of Manipur private satellite television channel, which is available at Tata Sky. Prizes: winner Rs 1 lakh, first runners-up Rs 80,000, second runners-up Rs 50,000, 7 consolation prizes. Audition on 30th, 31st March, 1st and 2nd April 2019. Last date of enrollment 15 March 2019. Forms available at Tom Office, Uripok and a college near you. Call 940-299-1938. The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. NIT Manipur na Sinduna Ogri 2019 Drift into Utopia Haiva Timda Mars Kungani Pantiki Kuntraga Matway Fawa Langol Delaiba NIT da Aktok Jaragani Tauramasi Manung Channa Miss Ogri Mega Night Battle of the Bands Hip Hop Night Dance Competition Cosplay Mini Night Voice of Ogri Extempo Debate Quiz Painting Football Dota 2 Counter Strike PUBG Mobile Amadi Mobile Legends the Chingba Event Sing Yauri Form Ogri Office NIT Manipur Langol Sindam Book House Singzamai Dissolve Center Kasampat Junction Deltas 0 Squawkatel, Ibojo Computer Center, MU Get Opposite, Nandini Bookstore, Bisnupur Bazaar, Neo Bakery, Ningthokong, Lifestyle Fitness Gyms, Thangai Pro, LK Bookstore, Lamlong, Lairik Makon, Palace Gate, Ravi Jewelry, Kakjing, Gateway, Nambol, Thangzam Pepper Mart, Moirang, AVC Bookstore, Kongbo Bazaar, Naughty Dog, Kashampat, Big M Studio, Katwa, Makhanaurem Laikai. Last date of form submission 15 March 2019. Akupamarol Gidama, Equity website www.ogri.org daki Kanglaba Yagani. Panthoibi embroidery da hauzik miyamna yamna pamna riba top, blouse, fanek, sengau, porloi amadi kangkhal na chingba, luhongba da changba khudingmak amadi nupi oibi singi akemaugi potlam khudingmak ahongba mamal da fangbiragani, loinana order su luxury. Lengsin bidau ngasimak Panthoibi embroidery Sagolban Khamnam Bazar opposite Oriental College Imphal. Contact number 700-540-2267. Break matungda mayam mukahana taram noksari state asida organ transplant tauba yana naba Manipur Sarkar amadi Mon Foundation ga yana serol ama sahi tauragani haina Health Minister L Jentakumar na fongdokre wafam asingasi North AOC da laiba Ras Medicity gi taramanga suva Foundation degi thauramda haikibani Ras Medicity na sinduna pangthokpa thauram aduda Forest and Environment Minister T.S. Syam Kumar, Health Services ki Director Dr. K. Razo amadi Ras Medicity ki Managing Director Ais Rajansu thauram apu oina Sarugaki, Health Minister L Jentakumar na Chief Guest ki oiba warol piraduna miui khudingmak nai hingbada nadi yektana nungaina leiba pami nungaiba punsi ama oibada health and wellness habisi yamna tangai fade matam pumbada doctor amadi patient anigi marakta aphaba mari thamna naba honagadabani Manipur Sarkar na su haksel gi lamda akhanaba miyeng thamduna thaurang kaya paikhatli Ras Medicity na ana layang gi lamda pangliba mateng asi yamna thagat ningai ni Sarkar asina su anoba thaurang amada miyoi bagi organ transplant tawa yana naba Mon Foundation ga yana serol ama sahi taunaduna yana naba honari haiki Titoba Minister oiba emile bakanguna khoi na kaisu deep into the details of every aspect of the nursing chakoi kilo no khangmanga manate simply we are visionaries akhoi na vision number thamba the vision is materialized on honaba comment to the yet no honaba the madun akhoi charu moi but akhoi vision na kari no have target ri kon pame health sector se asagmatic develop to pame so that akhoi Manipur particularly in our very small state where there is nil resource sigma makli resource le jeda makli jaga se lai makli la ba anangba matu sonba laigim ba hinde masida kaman to mo ki life se masi protect to what to mo ki life to safeguard to bana to ku pam the best healthcare system to deliver to
Medicity ki doctor, nurse, amadi staff kaya na sarug yakiba thauram aduda Forest and Environment Minister T.S. Syamkumar na hospital gi akoy bagi phigam phagarhana na ba changi doctor amadi nurse sing nasu anabasing asi luna chana loina bigedabani Medicity na mioi bagi seba tawbusi yamna fai haiki Medicity na ai kendra su marang plan high school su pajana akoy hospital ma mating pangbidana hosi onaw minister na su PPP model da ma agreement sign tawna bagi ayaba su pirame अखोई डॉक्टर मेडिसिन डायरेक्टर हेना कॉपरेट तौदना लमदम सोथरब जगह अखोई हेन मतें पाने असम थाजब लै हॉस्पिटल से अखोना खनबद ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ इनाखुबसु लाकने लायबसु लाकने कनाम लमजाव सोगा ताबसु लाकनेब अदु मयाम कांदा अखोना अखोई मतम लेब खुदिमक्ता पैसा लौरगा लायेंगदबने हाबो खनसि सिम थादोकपि Ingkol da hauba mana masing asi yonpham leitabagi awaba koknanabagi pandamda ngasi asan bigay mayai laikai da miyam gi oiba market set ama chief minister and biren gi loinabi nongthongbom hiyai nuna miyam da khusinakre chief minister and biren gi loinabi and hiyai nuna achangba senpham puthoktuna asan bigam leirak achobada saba market set adu miyam da khusinabagi thoram aduda Imphal East ki adhyaksha P Bimola amadi kontha Khabam Gram Panchayat ki Pradhan S Jitensu Saruk Yaki Nongthongbom hiyai nuna haikibada lamdam asomda fangliba chana thangnanaba mana masing asi yonpham leitabagi awaba ama matam kuina mamangdagi mayokna duna lakli awaba si koknanaba amadi miyam gi oiba pot yonpham market set ama leibagi tangai fadaba adu yengduna mafam asida market set asi sabani masi isa isa gi ni khanna luna nana thambiyu haiki laikai asigi leibiriba ima iben mayam subam nopam khangdaba mayama कोई पोट इंकोंदगी ओरसो मना मसिंग बोरसो थापना चलगा योनफम खंगदना तौबा मयामदो ngasiदी मार्केट से सारबनी से थोअगा मयाम फमगा मयाम सिदा योनबा थोअगा मयाम पुनमक चौखा थौरांग ओइमिनसी हाइबसी हाइसर Imphal West District ki manung chanba maklang de cheliba auto driver singna chahi asigi bosem na loba SSLC parikya thariba maikei adongi mahiroi singbu parikya thinba lobagi thodang ngasidagi loba hokre hiram asigi matang da auto driver union maklang gi secretary Sorai se manithoina aikhoi ga paumi da phongdorakibada Auto thoduna nongmagi khusumal tanjarabasu tungi yumbi oigadoriba mahiroi singidama khalaga khongthang asi lawrakpani aikhoi khudimangna haugalagriba mahiroi singda sel oina mateng piba ngamdrabasu wakhal amadi pangalna tengbangduna makhoigi pukning thogatpa mathau tai haikhi adung asi akoina pangthok chariba high school leaving certificate examination da akoina khoi chhongbi maikai gi laikai khara akoigi ruchina service tawba area khara da akoina high school leaving certificate examination si thariba chhatra singji da akoina pukning thogatjaba amadi mokhoibu mateng pangjaba loina akoina ngasi si akoi hojik lawba thinbagi thaba jing asi dagi hojabane ado akoigi tasingba akoigi pandam moina hai taragadi maikai chonda chawkhatan lariba akoigi sigi area sida lariba chhatra sing asibu akoina okto thaujarga ju nomagi hajira tanjaraga ju mokhoigi damukta tung yumbiren oribisingi kitang akoina kitang mokhoi mateng pangba pamjarbu dagi damukta akoina hariba thoram machi akoina sinjabane Lamdam asida tourism gi iho ama lakliba asida cave tourism saukhat hanabagi pandamda Manipur gi ariba surung ama oiriba ukrul gi Kangkhui Cave Indian National Trust for Art and Culture Heritage Intact Manipur chapter na Kangkhui Kunja Singaloina na nomagi oiba Kevin Heritage Camp ama tha asigi kulhumdoida pangthokre thoram adugi saruk ama oina Kunja Singna Manipur da tourism gi iho ama lakpaga iroina na mafam aduda tourist singna lakpada hena khudong chaba oinanaba lambi thong sebinaba haiduna trust ki khuthangda mari leinaba singda yobinaba wakat cherol amasu pishinki kem aduga mari leinana intact Manipur gi chapter gi convener RK Ranjan na Kangkhui Cap asi Manipur gi oina khwaidagi leadaba cap ama oiribani masi ari banungi zuki matamda lamdam asida palamba ani suba ningthongna lairamba cave ni haina thajanari haukiba chahi Englishing amaga chamapan humpuguni panda DM College the anthropology ge oja oiram batanatana archaeology gi director su oiramba Oja Kumarna Cap asida lairamba sarudagi saba ariba matamda sizinaramba khulai amadi maye kaya fangkibaga laikibani hai takpiramsu laike amaromda mafam asida archaeologist singi oiba tamjanafam oiba kaya amasu lairi haike Tangkhulgi isilenau singsi tampakta leiba maitai singna iyambanen lawi iyambanen lawbanina aikhoina manau nupani beli da kumdagi bani tongan wari laikre hunphungi wari laikre merawa yungbai wari laikre ko Masi mayam si yenguragadi this is one of the most important one of the most sacred zone haidna ikhoina lawjaninge ado se ai si
प्रभु चंगपद काउग्रे आई खुरंब काउग्रे सिगी जगह सी अखोगी क्रिश्चियन चटपै सिलै नाउसिंगदि माप तौबियु अदो मासे अखोगी ओइनादि पाखंबगी हौरकफम केपनेना लौजै था सिगी तरा मरीदा जम्मू अमदी काश्मीर की पुलवामा लालहौब लूब जैश-ई मोहम्मद ना सथरखिबा अटैक ता CRPF जवान निम्फु थवाइना पोंथा पीखिबबो निंगसिंगदुना लैखिरबा थवाइ सिंगबु इकाई खुमनबा उतुना ngasi मोंगसांगैदा लैबा 109 बटालियन CRPF ना सिंदुना सिविक एक्शन प्रोग्राम की मखादा हक्सांगी फिपम सोइनाइरबा मियोय 35 दा व्हीलचेयर वॉकिंग स्टिक अमदी हियरिंग एड यंथोकपगा लोइनना रेड क्रॉस सोसाइटी इम्फाल वेस्ट अमदी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रिम्स अनीना खुशमनना ब्लड डोनेशन कैंप अमसु मोंगसांगै मखा लेकाई अरुबम लंपाक्ता पांगथोखरे थौरम अदुदा DIG MN सेक्टर CRPF SK शर्मा DIG SK खनोजा 109 बटालियन CRPF की कमांडेंट विनोद अमदी CRPF की मकोक थोंगबो ऑफिशियल सिंग यावना पांगथोखिबा अचंब थौरम अदुगा मरी लेनना DIG SK शर्मना हंदक जम्मू काश्मीर दा थोखिबा लाइबक थिबा थोंगदोक अमदा मरमदम मजातिगी दमक थवाइना पोंथा पिख्रबा CRPF जवान निम्फुबु इकाई खुमनबा उतुना ब्लड डोनेशन कैंप असि पांगथोकपनी हाइनब लै ई हाइबसी धर्मगी खेनबा लैते ई ना मियोइबगी पुंसी कनबंगमी अथो काय मतमदा ई दरकार लैबा मियोइसिंगदा ई लाइन फंगहनबगी दमक CRPF ना ब्लड डोनेशन कैंप असि पांगथोकपनी हाइना हाइखे there is a saying that blood has no religion, no ethnicity, and blood donated mean the saving of life. And the second is the donation of mobility aid to the needy people. For this civic action program which CRPF has been doing and 109 battalion of CRPF has been doing in Mongsangai, and the aim is to help the needy and the specially able children. Yamna luba adukumba begrasan padmasan tarogate kutita titibasan zona torisa. Paul Singh, 36 years, worker. थौरम अदुदा फिजिकली डिसेबल ओइरबा मना ताद्रबा अमदी अहल ओइरबा मियोय पुन्ना बेनिफिशियरी 35 दा तेंगबांग पोलम सिंग अदु यंथोकी पुन्ना मियोय यांखै रोम ब्लड डोनेशन कैंप अदुदा ई दान तौखी Paul Singh, 36 years. IGR South की लिसिंग मखादा 9 सेक्टर असम राइफल्स की टुलिहन बटालियन असिंदुना ngarang नंबोल कंपनी की ऑपरेटिंग बेस दा एक्स सर्विसमैन मीट पांगथोकरे थौरम अदुदा नंबोल की अकोइबदा लैबा असम राइफल्स अमदी इंडियन आर्मी की एक्स सर्विसमैन सिंगना सरुक याकी मीट अदुगी सरुक अमा ओइना एक्स सर्विसमैन मपुरोय बकाइनख्रबी अमदी मखोयगी इमुंग मनुंगना थेंगनोरिबा खुदोंग चादबा कयागी मतंगदा खनखे लोइनना तोंगान तोंगानबा स्कीम अमदी यूनिट हेडक्वार्टर सिंगदा पीरिबा कोटा सिंगी मतंगदा खंगहनखे हौजिक पावगी मरकथन अतेन ब्रेक अमतंगा लौजरी Sangray oil, agarwood amadi, tang fangma machal kayana semba, adugumlaba, iramdam asida puthokzaba, Rehal perfume, Aryan store, Dove, Lico store, Zijesan amadi, Ningthozam enterprises ta, fangbiragani. Aikhoyi head office, Hatami Nuthong, near Symmetry Road. lamjingba group na manipur da lairiba assembly constituency humphudagi mathauda pukning changba public relationship executive post ki miyoi amamam lawjagadori mahigi thak yamdrabada graduation oigedabani akupa marol gidama contact tobirau at 131944063 amukasu at 131944063 aikhoigi address lamjingba group Rims Road Imphal phone number at 131944063. Think of home, and you think of all beautiful things you had seen. Things you admired. Things you desired. Some that you envy, and some
you fancy. But hardly anything that is so beautifully you. A home that lives only in your imagination. A home you can truly call beautifully yours. Yumkai, beautiful home inside out. Complete design solution for home and office. Manipur gi ahanba 24/7 cab service oriba lamjingba cab service na miyam gi seba da leizari apamba service khanbiu economy rate ₹15 per kilometer, standard rate ₹25 per kilometer, luxury rate ₹55 per kilometer. Manipur gi district singi maruaina Mau, Senapati, Ukhrul, Manipur gi mapal gi lamsing loinana luhongba madi atai thodok singi damakta akhanaba discount pizari. Hena kupamarol gi dama contact tobirau 1800 1027 959 amadi 8794613154. Ekhogi website www.lamjingbacap.com. Furniture industry da chahi tara manga hen experience leiraba mobile furniture ngasi Manipur da chahi mari mapung fana retail stores ani na miyam gi seva pijari. Miyam service vertical sing asigi khudong cha lobi. Ngasi maglengchin biroksi mobile furniture Coapitel near Ufal Quarters. Break ki matungda mayam bamuka hana taram loksari Arunachal Pradesh ta tribal nataba Kanglup tarukta permanent residential certificate PRC pinanaba government na lokhat kiba thorang amana maram oiduna state aduda hojik thokriba irang adugi matangda khananaba state adugi chief minister Pema Khanduna tongan ba Kanglup singi organization sing amasong political party singi oiba mifam ama kaukre indigenous organization tarani pana PRC gi mayokta kaukiba pung nifuni pangi shutdown manungda yamdrabada miyoi ahum security force na khud thoknabada Muknabada Laikidre Hairi, Khongjang Loi Singna Gari Mai Thaki Ahanba Itanagar International Film Festival gi venue thugaiduna mang takhanki loinana sorok mapan gi property yum sing amasong BJP minister sing amadi luchingba singna chalaiba shopping complex amasong mai thaki CM Khanduna ihau manungda thokan khiba amang atakaya commissioner level da thajilagani haikre security forces na irang thok kanba jaga singda park sanna patrolling chatuna kupsen senuri hairi Society Togduna Laikhidraba police officer Gaurav Dutt ki loina bi amadi BJP luchingba Mukul Roina Supreme Court ta thodok aduga mari lainana wakat thagatkani haibadagi state aduda wathok lakre social media da viral oikiba society note amada Ingsok lising amaga chamapan marifuga mapan base ki IPS officer Duttna Chief Minister Mamata Banerjee da maral siri mahakpu posting pidana compulsory waiting da thamba amasung 2018 gi December 13 da mahak thabaktagi pothaba leirabasu mahaki fifam thokpa due pithoktabagi Banerjee na mahakpu khongthang asi lokhanbani haina palli Gaurav Dutt ki misi asina maram oidana West Bengal da ruling amasung opposition gi marakta wathok kaya lakpa yana leiri hairi Pulwama terror attack ta sizinakhiba haiba eco car angangba CCTV footage National Investigation Agency NIA na phangkre hairi video recording asi suicide bomber aduna Central Reserve Police Force CRPF ki convoy da thoujinduna attack togdringai mamangda lohobani Masa Sijaraga Satakhiba Tamthiraba attack aduda personal nimfu hena sikhi aduga kaya amana asok apan nanghanki CCTV footage aduda ZSE Muhammad ki Bomber Adil Ahmad na eco car adu thoduna tongduna chatpa mayek sekna utli hairi Assam ki Golagat ki manung chanba salmara cha baganda khulak ki yu sulai thakpada miyoi chamaga yankhai manga laikhidre kaya amana laika nakre Assam ki chief minister Sarvananda Sonowal na thodok asi thijinanaba yathang pikre hairi thodok asi ga mari leinana state excise department na case sama lokhatuna miyoi kun phagat kre yu hu senba yu yonba thingba thamkibaga ngakpigani hu chenba yu adu yonbada thingba thamkhide haiba maralda official anisu suspend tawkre hairi ngasi ayuk phongna khiba pause singda kari maru eba paw yauri bage habdu mayam punna mu mieng taminasi Sangai Express ST demanda political party singi fireb lauthou Manipur dasu CM na PM Kisan hodokre
Pognafam, Manipur gisu Chief Minister na PM Kisan Scheme hodokre. Ana layengi changyeng humpudha taruk pangthok pangamba mobile laboratory February 13 gi thabak hauragani biren. Miyam horokpadagi Arunachal da permanent residence certificate P nabagi warep handokre. Deputy Chief Minister gi yum miyam na mai thakre. Police na nongmai kapada siba mi ani sukre. ST demand gi matang da political party singi firep miyam da khanghan gadabani edition. RPF ki President Irengbam Chauren na Independence Demand Day ki paujel pirakli. Huyen Lanpao, CM na Pradhan Mantri Kisan Saman Nidhi hodokre. February 13 Mobile Diagnostic Service hodok lagani. Mitay Maitai ST gi lista chalhan bagi matang da political party singi firep lautho desam. RPF ki nifu suba mapok kumon numit lakpada President Chauren na miyam da yaifa paujel pirakli. Vigilance case loisindringaida promotion ki DPC pangthok tanaba Chief Secretary da wakalakle. Naharol gi thaudang CM na state level PM Kisan Scheme hodokre. Mayang Imphal PSC amasung Komlathong Police Outpost sangakre. NTPRC gi ihauda Arunachal Pradesh ki Deputy Chief Minister gi bungalow mai thakre. Health Minister na Health and Wellness Center ani sangakre. Sarkar na piriba khudong chaba sing miyam na launaba hotnabiyu Jayant Kumar. CM na thajaba pibadagi ramsa amasung SSA oza sing gi khongjang handokre. Sana Leibag Arunachal da PRC pangthokpagi wahauda Deputy CM gi mayum mai thakre. Irang laksenaba police na nongmai kapada yamdrabada miyoi ani sikre. Prime Minister Kisan Scheme Manipur da hodokre. Manipur gi laumi lising tara henbada lupa lising ani hapkre. CM Mitay Maitai bu ST lista chalhanaba miyam gi khongjang saugatle desam. Accidenta mapa macha ahum sire mama na hinghore. Court na yathang pikhrabasu highway da thetliba hoarding sing lauthoktree. Ichel Express PM Kisan Scheme Chief Minister na hodokre. Manipur da mobile diagnostic service sing ching amasung tamda ahanbo oina fanghalagani Chief Minister. SSA amadi Ramsagi Khongjang Chief Minister na thajaba pibadagi handokre. Rally mapung phana sawatkani desam. Free health camp pangthok bahokre. VDF ki mapangal kankhat hannanaba mifam pangthok tu na khanakre. Ireibak handak assembly da puthokiba budget mapung oina yengbada asa tawningai leitaba budget ni Sartocom. Politics si dharma gi mingda hu kamsinaba khulai natte. Pradhan Mantri Kisan Saman State ki thakta Manipur da su hodokre. Health and Wellness Center ani sangakre. Loislak pada maru iba pau amukahanna. Tourism da laingak na ehen ba mieng thamli Loktak Heritage Park sem na ba honari haina Chief Minister N Biren na haikre. Secretariat Department ki table kari no ama thamdrabadi file sing machi lengu yadre mi eng sangbi haina MLA Joy Kishana speaker gi pungning sing sinkre. Prime Minister na lauthokhiba sabka saath sabka vikas lamdam asi yorakpada sabka saath sabka barbad onthokre haina MLA KM ka sandrana haikre. Amadi awang nongpok amadi Bharat miyam gi oiba apambagi mayokta NDA lengak na thabak toroi haina State Union Minister Hardip Singh Puri na thajaba pikre. Hausi ke wenadi Manipuri pau matang asida loijare Times of Manipur News mi eng tabi punamapu Arun Blana mukhana kurumjari.